jalan Pak. Contohnya yang pas berangkat kecil ada sana gitu. Kayak kapelan. Terusnya lagi nyoba lagi ini. Selamat datang di Medan. Untuk alasan keamanan Anda tetaplah duduk dan tidak mengaktifkan tanggal Anda sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna dan kemudian mengenakan sok aman di hadap belakang. Perlu kami ingatkan untuk memeriksa barang-barang Anda sebelumnya agar tidak ada yang tertinggal. Perhatian sudah penerbangan Anda pada hari ini. Atas nama Batavia Air Captain Anjar Sulistiaji beserta seluruh awak mengucapkan selamat jalan. Semoga dapat berjumpa kembali pada penerbangan Batavia Air lainnya. Dan perlu kami ingatkan bagi pengguna alat keselamatan jangan digunakan dari pesawat kecuali dalam keadaan darurat. Memiliki baju pelampung tanpa izin dapat dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang ada dalam utamanya. Dear guests, welcome to Medan. Rail safety, please remain seated. Until this has come to long stop and the passenger seat for a sign is off. While we remain in please check your personal belongings before leaving this capsule that is not left behind. This is the end of our flight for today. On behalf of Batavia Air Captain Anjar Sulistiaji and all the crew, we sincerely invite all of you and looking forward to seeing you in the next Batavia flight. And we would like to remind you that life and emergency equipment frequently remove from aircraft except during emergency situations. Additional guests without our permission is against law. Thank you.